ام لسرکا سرکی دوک بو پارێزگەها مووسلین پشتی گرانبوونا پەنزینê li parêzgeha Dûkê beşek ji hawlatiyan penzînê bêdûlkan li ser vê cadeyê difrûşin. Em dê xudanên panzînê û dîsa ve şûfêran deyne axiftinê ka kewalêtiya vê panzînê û bihayê wê yê çawa ye. Newzad Cemîl hawlatiyekî xelkê Dûkê ye. Ji bo debara jiyana zarokên xwe maweyeke rojane 1500 lîtrên penzînê dikirîtin û li ser vê cadeyê difirûşîtin û rojane nêzîkî 35,000 dînaran qazanc diket. Ew dibêjît xwest li ser penzîna dûlkan gerim bûye. اغلبت خلکی پتر داخواست یا سر پایزینه یا سر شارعی پتر باری ویتتن نو که هر کسی که تیتا دفعت بشه برامن یا پس صدا کلیه مدوی تصدق و باقش کمه ساری ما پیپره وبچن و یکی لیه جل وی سرش وی شارعی خود وکیل منو تبت روجاتی زیتری هاتیم Şûfêran gileyî li ser penzîna 100 dînarî heye. Lewra ji Dûkê dihên û li vê cadeyê penzîna dûlkan dikirin ku bi gotina wan ev cûrê penzînê ji parêzgeha Mîsil de hêtin û her çende ya normal e belê bû trombêlên wan gelek xuştir pirê veçîtin. شمیجتی مفری پانزینی پانزینا یا باشه راستیش یا 800 چیتره یعنی 800 هم نقله که گیره ما سارا برای ونت شد هستی مفری پانزینیت کمی چپ سارا باشه الحمدلله چه مشکلی هم گل نینه از یا دولگا از مکسلیتین پاکشتر طبعا و در یا صدا هی بس نه پاکشه یا 1350 پاکشه بس بگیرانه این نه روزه گودونه وسینا اوش موسیلیتین او یا راست یا عادی بس باور کردم حسنه یا ویریا یا پاکشه Wekî tu vê panzînê dikê çi gazîn de ser sewerê? نانین وقتی ماکینه دیار وقت تو یا صدا بردی باور کرد تو تبلیغ ویخینی نماشته کیم اوا چطوره وقت نسم حسنیه ویاوی Lîtravê penzîna dûlkan bi 1000 dînarî dirawestît. Belê di nav bajêrê Dûkê de bû her lîtreka penzîna normal 1005 dînara ye û penzîna mihesin jî ku 1205 dînara ye ev dîtina şûfêran ev penzîna dûlkan ji rûyê kewalîtiyê ve gelek wekî ye. Lewra berdewam şûfêrxesta vê cadeyê dikin ji bo kirîna penzînê. Nijer Mihemed Kursat News, Duhok.